Good morning and welcome to My Catechism. I'm your talk show host, Father Lucas Inoc, and still together with me is my co-host, Brad Adam Ampier, the President of the Catholic Faith Defenders of the Archdiocese of Cebu. We are now on the fifth Sunday of the season of Easter, and our Gospel reading today is taken from the Gospel of John, chapter 15, verses 1 to 8, and this is about Jesus teaching his disciples another image that he used in his gospel. Jesus, when he said to his disciples, I am the vine and you are the branches. This is typical of John's gospel, because if you read the Gospel of John, you will find so many I am sayings of our Lord Jesus Christ. These are what you call images that Jesus used to describe himself in relation to other things, in order to give us a lesson who actually Jesus is in our life as Christians, and his relation also to the church, to the world, and to everybody. So this is something that Brad Adam and Pierre will be discussing today. Please stay with us. We will be back after the short break. Thank you for staying with us. May buntag, Brad Adam. May buntag sa itong mga viewers. O ginaot nga na ang tanan sa maayong kahimtang, may paglawas. And you know, Brad, karong panahon na grabe na kayo kainit sa kalibutan. So a lot of people are suffering because of the consequence of what we call the climate change, no? Na grabe ang heat index sa Cebu, to the point nga moabot kayo ng mga 50, no? In other areas of the Visayas, abot og 50 gani. So this is very alarming, Brad, no? Grabe namin kaayo kainit atong panahon sa atong kabatanon, Brad, no? We can bear the heat, man. Yeah. No, during summer. Karon grabe na magyud, no? So a lot of classes are suspended because of too much heat, no? Unya also some works are suspended, no, sa mga ubang nagkalaglaing klase sa mga buhatan, tungod lagi ni mo problema sa kataas sa heat index atong archdiocese, sa atong probinsya and other places of the country. Yeah. Una, Brad, nga karon usab naging kalibutan. Ang ako nagiuntag yung practical mga suggestion, Brad. The only way we can mitigate this climate change nga atong ampingan ng atong environment, and we have to plant more trees. Yeah. So, like Singapore, Brad, Singapore is a tropical country, no? But, ang ilang ka-init, di man sama ginis ato. Nga naman, because they have so much trees, no? Dagan silang kahoy, pinangga kailang kahoy, unya, ilaging atiman ng kakahuyan, and wagi pasipa silang kakahuyan, Brad, no? Because we need trees, no? Karong panahon na. Part of, gano'n ba, kay bato pa, trees are life. Gano'n, tungkol kay, it gives us oxygen. It would also give us water, no? Kaya ba man na i-retain sa water nga mo sip in dito sa atong aquifer, sa atong surface kalibutan, ba? Muna nga, it will also purify our air nga ato mahanggap, Brad. So much yun, kanang contribution yun sa kakahuyan, Brad. Kung unta kita mga Pilipino, nata din kitawag kanang awareness atong environment, no? So nakasabot ko itong gobyerno, Brad, doon na sila slogan, build, no? Yeah. That's the slogan, which is very good, no? We have to build more infrastructures to alleviate our lives, conditions sa atong economies, nasod. But I would suggest na aside from build, we have also to plant. Mao gina, bro, no? Let us plant. Ano man, we need more vegetations, more trees, more plants, kay ngano man, kabahin magina, Brad, sa atong existence ng kalibutan. Kay batol pa, the forest, the trees, mao na ang lungs of the earth, mao na atong baga sa kalibutan, nga maghatag ka nato oxygen, aron kita mabuhi ng kalibutan na, kay we need oxygen, man, Brad. So, before I continue, ang tanong ko, Brad, kumusta ba ang imong mga biyahe sa Bohol, in other parts of
the country. I understand that you were busy the last Yes, several days. Yeah, mga kuandre, mga bakasyonista na to gikan sa gawas dre nya kita nagatiman pod mga parinti na to mga kadogo nya mo na nga ang ilang trabaho tungod kay mga tiguang na lagi dre mga kuan na gyud mga kuan na gyud nana sa ngilit ba nya gusto na magsuroy-suroy di na kayo gani kasuroy di gumikan sa kuan pero at least napa sila time nga mura pod og magka kuan sila magkasuroy sila sumaya to sa kuan leaders niagi mo nga mura kwanta na conflict atong time kader sa kwan wala tayo. Nindot man na magsuroy-suroy ta brad, ya karon panahon na is not conducive to suroy-suroy. Lagi. Tungod sa kainit, no? Kainit. Gali magsuroy-suroy ta di lang ta panahon sa kautuhon. Maybe early in the morning or late in the afternoon, no? Correct. Na madili na kay tantong init, no? Bitaw. We need to suroy. We need to change of our environment. Kay part man na sa atong health pod brad nga ilang kay naatakan nun mika bato-pas mga mata nagbika na kasi imong panimalay sa imong kwarto you need to go out. By the way, tomorrow I'll be leaving for Hawaii. So that's my itinerary this week. Dugay ka dito din? Only 5 days na ko dito because I have something very important nga ako at imanon dito. But I'll be back after 5 days because we're busy in the parish, no? We have so many activities, so many schedules, masses, whatever sa itong parokya, brad niya. Especially nga, Mayo na, buwan sa Mayo, month of the Blessed Virgin Mary, the Flores de Mayo. Flores de Mayo. O mausa ng panahon nga, nagang fiesta, brad, no? Correct pa din. Labi nas Bohol. Bohol din. So, during May, ang tibuok Bohol yun na, brad, no? Nagpista. Happy tanan, mga lugar sa Bohol, pagpista niya ng panahon sa buwan sa Mayo. So, these are good things. But lagi, mayon ta kung di na kay tantong init, pat nga, ano ka baka lakaw-lakaw ta. Anyway, so mauna, brad, ang atong kalihukan ka, let's pray na unta, aside from the problem of our climate and our environment, no? Another important aspect sa kinabuhi kalibutan, brad, that we have to pray is to pray for world peace, but especially in the Middle East and even in our backyard, in our country. So our conflict with China in the West Philippine Sea, brad, no? So if it is not handled properly by our leaders, so hadlok ta, brad, nga dako kayong sila og mga kagobot, no? And that is something that we cannot afford. Nga mahitabo ngano man. So mga ingnana kay kahimtang, brad, dunay conflict, dunay gubat, no? So di gyud that's a calamity, matawag na to human calamity, human disaster, brad. No? Busa hinautunta nga dili na mahitabo, brad, no? Let us pray. And especially during the month of May, let us pray to Rosary for world peace, for reconciliation among our people in this country and in the world. Kay kalibutan ka is very volatile, brad, no? Na gamay sipyat ani na dako kay kadaot ko tabos kalimutan, many people will die. So mo na nga hinaot ka din na mahitabo. Mo na nga let us go back to the basic of our Christian life in obedience to the plea of the Blessed Virgin Mary Fatima, that we have to pray. That we have to be converted and do penance, no? Prayer, fasting, penance, no? Whatever, na maka-mitigate sa kasuko sa Ginoo because of the sins of the world. So mo na, brad, karong nautunta nga kita din sa atos Pilipinas, we have to be faithful to our Christian life, to our Christian vocation, and also have the devotion of the Blessed Virgin Mary. Amen. Karon ba nato ng pasahon ang atong Ebanghelyo, no? The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said, I am the vine and my Father is the vine grower. If any of my branches doesn't bear fruit, he breaks it off, and he prunes every branch that does bear fruit, that it may bear even more fruit. You are already made clean by the word I have spoken to you. Live in me as I live in you. The branch cannot bear fruit by itself, but has to remain part of the vine. So neither can you if you don't remain in me. I am the vine, and you are the branches. As long as you remain in me, and I in you,
You bear much fruit, but apart from me, you can do nothing. Whoever does not remain in me is thrown away, as they do with branches, and they wither. Then they are gathered and thrown into the fire and burned. If you remain in me and my words remain in you, you may ask whatever you want, and it will be given to you. My Father is glorified when you bear fruits. It is then that you become my disciples. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Nabahad mo niya kung giingon, no? At the beginning of our program nga, this is another metaphor na gamit itong Ginoo. Yeah. I am the vine, you are the branches. No? So, I hope that with this particular gospel reading kanong adlaw, Brad, no? The 5th Sunday of Easter, makakaton ta og mga nindot kaayong pagtulunan based on the text katong gibasa sa ebanghelyo kanong adlaw. Very beautiful kayo ang maong image na gigamit to Ginoo, referring to himself as the vine. In the gospel last Sunday, Brad, because last Sunday was what we call Good Shepherd Sunday, so the theme of the gospel is another I am saying of our Lord when he said, I am a good shepherd. I know mine and they know me. No? Etc. Brad. So, kini karon focus ta sa atong theme, Jesus referring himself nga siya usa ka vine. Ang kita mga sanga. Branches. Ug kana, Brad, nga maong image, no? Ang gagina natong tukion kay dinner bas Pilipinas, Brad, pag sa kita og mga vineyard, no? Kining mga kahoy nga di kahoy na, Brad, it's a shrub or what, it's just an ordinary what you call plant, no, mga tubo diha dito sa panahon ng Ginoo in their places, Brad, no? This ato muna may mga vineyard dito, pero dili kayo kadaghan o kadagko sama dito sa mga nasod in the Middle East nga, although it's a hot country, but the land is conducive for raising a vine. So this is something that we have to discuss after the short break. Please stay with us. Okay. Thank you for staying with us. Brad Adam, ato nang padayon na nga itong reflections sa itong Ebanghelyo, no? So, focus ta, dinigisul itong Ginoo, ako ang punuan, kamo ang sanga. No? Kining maong giskutan nga punuan sa usa ka kahoy o usa ka tanom nga nang paras. Or paras mo gina, Brad, no? Or grapevine, no? This is ato, Brad, dili kay tagsa kita anini. Kadi adto in the seminary, in also in other places, no. Doon ay mga vineyard. Pero wala kay Karon makita nato, Brad, no. I don't know nga this is ato, Brad, muna neglect ng atong agriculture. No? Wala na nananog mais. Wala na kamating kahoy. Wala na, when you go to the mountain, wala na mga uma. wala. Di na kitang uma. Kaya gano'n man people, no? Dili na gusto manguma. Narbaho na lang sa syudad. But we know that baton pa kaniyan to, agriculture is the backbone of our economy. Pero I don't know. So anyway, so we'll not focus on that. At unsa magining paras, Brad, no? Kining usa ka paras, no? So magining in English anong paras, no? Vine, no? Vine. Grapevine, okay. Usas ka mga karakteristika ni nga kusog kay ni siyang mo katay. Nagkinahanglan ni og trellis, no? Kinahanglan ni og Pruning. Asal pruning, Brad, kanang trimming. Okay. Kay kusog ba kay nang motubo, unya ang iyang branches very pliable, no? Yeah. No? Kay usa man ni ka kasis tanom, Brad, na kinahanglan ugad nga dunay katayan. Yeah. Unya kinahanglan constant pruning. Usa tay binasi ang pruning, Brad, Pagputol, pagpang
putlon. Habas ang pagputol sa mga kuan. Pulong. Pulongan. So, nga nung pulongan magini siya, Brad, no? One of the characteristics na ini maong classes tanong, Brad, nga the more nga imo kining pulongan, the more nga kini mo bunga. Buhatag bunga. Buhatag bunga. Unya, matod pa nga, aside from kinahanglan ni og constant attention and care, no? Ang iyang punuan imong sa di pa mo tubo kini maong tanom, kinahanglan mag-count kag dako-dako nga count unya kinahanglan ng imo kining mabutangan og mga abono, fertilizer, no? Unya there's also a need of constant watering, no? Unya at imanon gyud diri. Kinang klase tanom, Brad, is a tropical plant, no? Di man imo butubo ngadto sa mga temperate regions kalibutan. That's why sa kunang ingon nga mutubo ni sa atos Pilipinas dito sa Israel in Middle East, no? Daghan kay vineyard dito, Brad. Nga naman kay ganahan po na siya og doon na kainit. Unya mo lagi doon na kainit, doon na po'y enough water nga mo support sa iyang life. So nakinahanglan attention. Nakinahanglan pruning, nakinahanglan og watering. Nakinahanglan og constant attention and care. Mingon tong Ginoo, I am the vine. Ako ang punuan sa paras, kamo ang sanga. Now, may mauta, Brad, no? Nga this is another parable, matawag na parable, referring to the relationship of our Lord with us. The people. Siya ang punuan sa paras, kita ang sanga. So, may mauta, Brad, nga ang sanga, in order to grow and to bear fruit, kinahanglan nga makonect is punuan. Correct. Kaya nga naman, ang punuan, may tinubdan sa kinabuhi sa tanom. Pero para na ko, Brad, is not just a punuan. Ang punuan ang kinahanglan po ni nga makonect na sa gamot. O nga gamot, no, nakadot yun dito sa soil. Na diin na nagkuha og nutrients, no? Niya tubig, nutrients, etc. Well, anyway, so, mao ni nga image gamis tong Ginoo, Brad. Nga siyang punuan kita ang mga sanga. Nga, sa atong pagkasanga, Brad, kinahanglan we have to be connected all the time sa punuan. Sa punuan. Kaya kung ang sanga mabali, maputol, mapatay na. Maway kapuslanan, o ibalibay na lang kini. The same manner nga, kinahanglan, sa atong kinabing Kristohanon, we need to be constantly connected with Jesus, the source of life. Amen. Nga gina, Brad. So, sa unsang paagi that we remain connected with the Lord, na ang iyang gisulti sa Ebanghelyo, nakita mutuman sa iyang mga pulong. Nakita mutuman sa iyang mga pagtulunan. In other words, that we believe in Him, no, that we accept Him as our Lord, our Savior, and the source of our life, no. So, ug labaw sa tanan, we need to love Him. In other words, we have to have what you call personal relationship with Jesus, personal relationship with God, no. Kaya nga naman, our Christian life is rooted deeply with that relationship nga exist nato og sa Ginoo. Correct. So if we destroy that relationship, then sama na mga saga nga maputol gikan sa punuan. So mao gina ang pagtulunan basically ini gitudlo sa tong Ginoo, Brad. Another characteristic ni maong kahoy or tanom na kinahanglan yung kita mo papulungan. Unsa may pulungan diri nato, Brad? Matod pa, nga kinahanglan ito pulungan tas ato mga bad habits. Amen. Mga bad attitude. Mga kinaiya na ito, Brad, nga contrary sa atong pagka-sumusunod sa Ginoo. No? Kinahanglan pulungan tas ito mga bisyo, pulungan tas ito mga negative nga mga papatasan, no? Mga pangunahuna, no? Nga mga not in consonance with the teachings of our Lord. In other words, we have to be united with Jesus in mind and in heart and in our thoughts. The matters nga itong ipuyan, Brad, it should always be in consonance with what the Lord teaches us. In consonance with His Word. No? Nahiuyon sa mga pagtulunan, nahiuyon sa mga pulong. Unya, kinahanglan nga sa atong pagputol din ng atong mga bad attitude, Brad, no? Sakit ba na, Brad? No? Sakit, Brad.
to cut one's habit is difficult. Yeah. No? It needs sacrifice. No? What particular habit nga kinahanglan to putlon bad? Pulungan ta. Daghan. Daghan din. So di pa ko padayon ikaw imong Usagi na rin, pagkamarites rin. Namagula sa kwan sa Ebanghelyo ni San Mateo 5:22 nga bisag sa kanang pulong nimo diri nga mogawas yung baba gikan gyud na sa mga kasing-kasing automatic gyud na nga ingon ang Ginoo paninglan ta kaniana. So even that particular words nga mogawas atong baba diri matud pa sa Ginoo iyang paninglan bisag unsa nga pulong. So kana mga pulong nga like for example sa gisgutan sa Mateo 5:22 bisang pahingal lang og kwanggol sa iyang gisuon og buang ato sa isig katao matud pa sa Ginoo posible ka nga ma-impierno ni ana. So man isa sa mga ipa-trim out or ipa-prone padri sa atong tagsa-tagsa ka mga kanang atong mga kuan nato mga bad words nato mugawas, mga habit nato nga wa mamao sa kuan sa kining plano sa Ginoo nga mohaton nato ngadto sa gingharian. So kanang mga butanga di angay gyud nato kay kita kang mga tao makita grabe ang kuan ang pagsulti sa mga pulo nga daotan gyud ngadto sa sige tao padri. Mao na nga manay mga butang angay putlan purningan sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. Okay, Brad. So, nakasabot na maging mga tao aning no kining pagputol o pagpungol sa mga negative attitude nato, Brad, niya usa to labi na to mga bisyo. Mga bisyo na ibawta mga dakantang mga bisyo, Brad. So, it entails suffering, pain. When we cut something in us, Brad, nga contrary to the teaching of our Lord. So, nahibawtan niya na, Brad. No, bisan gani kini mga bisyo na to. For example, Brad, bisyos panabako. So, kanang nakadut na maging ang bisyo, no? So, para sa uban nga, hinabako, Brad, it's very hard. But we have to. No? Bisyo sa inom. No? Ug uban pag bisyo, I know of somebody, Brad, no? He cannot live, no? Sa iyang kinabuhi kundi siya makasugal sa kasino to the point nga destroy yung family, Brad. No? Bayad ang ilang negosyo, may paginabuhi. Di na gyud maputol niya Di na gyud bisa kung saan pa na part ng siyang system. So murag nakuha So man, that's why he made a decision to cut that vicious pagkasugaron. Murag addict diri. Well, nakinahanglan po nagkitawag og kanang rehabilitation. You have to be rehabilitated. There is an institution na. Naibaw ka, Brad, nga di lamang doon na may mga rehab centers para sa mga drug addicts. There are also rehab center para sa mga sugarol. I know that. And he confessed to me that for me, Father, it's very difficult. It's very hard. But I have to. No? Katutulong nga kwartahan pa rin. Okay, yes. So, with that, Brad, no, something nga kinahanglan yun, nga niya nato, nga dili yun maayo, kinahanglan puton. And there are so many things in us, the bad things in us that we need to be prone in our life. Aron nga motubo tas sa maayong kinabuhi, umamungat ang mga may bunga sa mga may buhat. And we will be back after this short break. Please stay with us. Thank you for staying with us, Bob Adam. No? So, init nga itong discussion karon. Sa ko nag-iingon, Brad, nga usa ka bad habit nga ni nato no nga naka-ingrain lagi sa itong system, Brad, nga maka-destroy nato by all means, no? Maugin na ang atong putlon. It's the process of pruning in our bad attitude, no? Requires pain, no? And difficulties, but we have to. So, but ano kita motubo sa itong Kristohanong kinabuhi? And not only our Christian life, but all aspects sa itong kinabuhi nga aron kita magkinabuhi, ito tawag na itong fullness na matang sa kinabuhi. Kinahanglan nga kada mga negative na nato na nakadud na sa itong kinabuhi, we have to cut it off. So, and the cutting of this bad attitude, bad habit, no, nga naka-ingrain na sa itong system, Brad, no? Kinahanglan nga ato kinabuhaton with the grace of God. There are so many things no nga nato, Brad, nga maglisod kita pag let go. But we have to. Magayo ang ginatos Ginoo, Brad, kay
matod pa niya, no, without me, you can do nothing. You can do nothing. Because so many people wanted to amend their lives. They wanted to change their lives. They wanted to cut their vices. Pero sa ilang kaugaling Dili man panikapot, kahimo. you cannot do that. O namin ang Ginoo nga, ha? Doon mo na ako. Yeah. No? Ask for my mercy, for my help, for the graces. Yeah. Because nothing is impossible with the grace of God. Amen. No, lift up on our own capacity, wag itay mahimo. Wala. Sa atong kinabuhi, especially sa pagputol Yeah. sa mga dautan nga mga kinaiya o mga bisyo nga nakadut na sa atong sistema, sa atong pagkatao. Yeah, Brad, what would be the result the moment that we are being pruned, the moment that we stay connected with Jesus as our vine, the promise of our Lord nga motubo ta o mabungag daghan. So, kay dihas tong papabungag daghan, Brad, bato pas tong Ginoo, no, we glorify God. Yeah. So in other words, no, the glory of the Father. This is my own statement. The glory is the Father, or the glory of the Father is for His disciples to become good person. And to be good person is to live a kind of life devoid of any negativities sa atong pagkatao. Yeah. Sa ito pa, maayot ang pagkatao, buutan ang pagkatao, what ay bisyo, no, kung what ay virtue, kinahanglan ato din pulihan o mga virtues. Kung what ay mga vices ba, ato pulihan, so that we become virtuous person. Because a virtuous person, no, is the glory of the Father. So, na nga, saan man nato paghimaya sa Diyos, natong amahan, si Kristo, atong Ginoo, no, mato pa niya, stay with me. Remain in me. Yeah, be ready to be pruned sa imong pagkatao. Be ready to bear the consequence of pruning sa imong pagkatao so that you will emerge a better person. So, and on the process, matod pa, we become a disciple of our Lord. We can ask anything in His name. No? Kung kita, no, nahiusa diya kaniya. Kung kita mo submit sa tong kaugalingon to prone sa tanan ng mga batis tong kinabuhi. The promise of our Lord is He would answer all our prayer. No? Kung sabi isang tong Ginoo, no? Whoever does not remain in me is thrown away as they do with branches and they wither. Then they are gathered and thrown into the fire. If you remain in me and my words in you, you may ask whatever you want and it will be given to you. My Father is glorified when you bear much fruit. It is then that you become my disciples. Okay. So mga Brad nga, kining importante yun nga kita mahiusas Ginoo na to. Nga doon natin personal nga relasyon sa Ginoo. Now, nga nga ito nag-emphasize because a lot of people, Christians, Catholics, Brad, karong panahon na, they profess to be Christians. They profess to be Catholics. But what about the relations Ginoo? Ang Ginoo is so distant silang kinabuhi. Only name ba Distansya kayo. Why personal relations Ginoo ba? So, in other words, these people, they pretend to be Christians, but in reality, sa ilang kinabuhi, they are very far from the Lord. They are like branches being cut from the vine. So, yan ang panahon na, Brad, kinahanglan mamalandos ng kinabuhi. How is my relationship with the Lord? So, before I continue, Brad, unsa may imong makadugang sa imong pamalandos? Kanag yung sa Ebanghelyo sa 15:5, Sine nickel, potestis facere. You can do nothing without me. Ang pagdisiplina sa tutag sa tagsa, di na nato mahimo without the grace of the Lord. Kay gato ato ko galingon, according to Jeremiah 49, wa mo mahimo. Bisan pag unsa mo ka kusgan, bisan unsa mo ka kwartahan, you can do nothing. Mao po ring gingon sa Ginoo Father, no. Wa gid tay mahimo. So magsalig ta sa grasya. So sa usa sa barkada nga amigo nako, iya gyud ang gipaningkamutan ang pagkuha sa iyang kuan ba kini ang iyang bisyo. Ya, kay bisyo gyud nga di gyud muwagtang diri mo hawas mo di na siya mga nibako for 1 month pagka after kuan balik na pud siya. Until sa time karon ang Ginoo gyud nagproning niya padre kay gihatagan sa sakit nga cancer. Diya pa sa ni undang og kuan kay cancer naman pero uwahin na. Mo na nga
sakto gyud ang kuan lagi, ang tambag gyud nga ang pruning, ang trimming sa itong tagsa-tagsa, kinahanglan na kuan pata, na baskog pata, kaysa adto na sa katapusan ngilit sa itong kinabuhi padre, aya pata mo'y nahinay og tangtang sa mga kining ino na to mga daotan, mga kuan na to, mga kuan nga kinaiaw kining batasan na to, mga bisyo na to, aya pata murag uhay na ba. But anyway, ang Ginoo bisan pagtuta sa ngilit padre, kung tinuod gyud ang atong pag-usab sa atong kaugalingon, di iya magyapon tag dawaton. That is the grace of the Lord. Okay, everything depends on grace, no? According to St. Augustine. Pero sa kabuta nga, ako ito makita, Brad, ba, a lot of people are too confident silang kaugalingon. They think that they can live on their own life. Why ang kinahanglan Ginoo? So when you believe that you are matod pa self-sufficient yung pagkatao, because perhaps you you're so proud that you have everything in life. You have a good life. You're living in good health, good condition. You have so much material wealth. No, you are living in luxury. No, murag, that's a great temptation, my Brad. No? A lot of people, many people I know, they feel that they don't need God. Tungod sa buhong rin. Because they have enough sa ilang kinabuhi. So, this is very common. I don't ever think waning klases mga tao. There are a lot of people of this kind of attitude sa ilang kinabuhi, Brad. Nga, because they are living in luxury, they're living in abundance, they live they have so much power, wealth, etc., etc. So, for them, religion, God is not important sa ilang kinabuhi. So, mao na nga, delikado na, Brad. No? Kaya bisan unsa pa nimo ka makagahom, bisan unsa pa nimo ka bahandianon, bisan unsa pa nimo ka popular sa imong pagkatao. So, ingon to Ginoo, you are nothing. You are nothing. You are like a branch cut off from the vine. You become a dead branch, useless in the eyes of God. So, mga Brad nga, di ta magsalig sa tanan nga mga maayo nga niya nato, Brad. No matter how powerful and rich we are, we need to be humble all the time. We need to be faithful to the Word of God. We need to obey His commandments, no? And above all, we have to love Him. No? Kano man, what does a profit a man? According to the Gospel of Luke, maingon tong Ginoo, what does a profit a man if he gains the whole world but loses his soul in the process? What unsa may maani nimo kung you have everything in this world, hindi ka matay mo, impierno ka. Ngano man, because you have no direct contact with the very source of our life, the very source of our salvation, that is Jesus. Pusa, the greatest temptation sa mga tao, Brad, is that the tendency of these people to feel that they're too self-independent sa ilang kinabuhi. No? Mao na nga kanang matagas pagkatao, Brad, no? Kinahanglan po ng pag-ampo, no? Ilang kay kita pobre, Brad, kita kanabitang pag-iskin of blessed are you poor, for the kingdom of heaven is yours. Ngano man kay when you are poor, Brad, no? You have no other choice but to go to God. Huh? To rely on God. Huh? Umilain rin. Pero if you have so much of life, God is irrelevant sa imong kinabuhi. But a poor man, no, is always nangita Ginoo sa iyang kinabuhi. Kay wa kasi kapaig ng gawas sa Ginoo. Pero ang nindot kay Bible, ang nindot yun nga, the ideal thing is you have the good thing in life, but at the same time you are deeply religious. Amen. Mao gyud ta ni maayo sa usa ka tawo. Nga maayo kang tao, buotan ka, abunda ka sa mga bahandi, maghatagon ka sa imong sikataw. Mo, so mao gyud tay ideal, no? Kaysa abunda ka rin, pero di gyud ka maghatagon rin. Abunda ka, but you're so self-absorbed sa imong kaugalingon, no? Mani magapiterno ni mo. Wala kay paghunong sa imong sikataw, wala kay pagatimas makabos, labaw na wa kay pagtuos Ginoo. You have everything, but you are miserable sa imong kinabuhi. Ngano man, no? God is the very center, the source and summit of our life. No? He is the vine. Bisan tuod na cut off ka, wala kay paningkamot nga
mubarog sa imong kinabuhi aron mahiusa kas Ginoo. That is very, very unfortunate na matang sa kinabuhi sa tao, Brad. Busa, whether rich or poor, no, men or women, or young and old, Brad, kinahanglan nga we remain connected with the very source of our life, and that is the Lord. Amen. Aron siguro na we'll be assured of a better life in this world and in the world to come. Amen. So, we now bless our people, Brad, no? Yeah. The Lord be with you. And with your spirit. The Almighty God bless you, the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you and good day. Praise the Lord.